Moje ime je Borut Petrovič Jesenovec, sem zaposlen na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in sem eden od dveh soorganizatorjev intenzivnega Erasmus programa od njive do mize. V programu sodeluje 10 držav iz vse Evrope in z različnih področji, predvsem socialnega dela, ekonomije in kmetijstva. Zbrali smo se, ker želimo najti rešitve za probleme, s katerimi se spopadamo zdaj, kot so nezaposlenost, predvsem nezaposlenost mladih, uničevanje okolja, težave migrantov, osnovne človekove pravice, ki niso upoštevane, boj za dostojno življenje, predvsem za to, da imajo tudi revni ljudje pravico do kakovostne in cenovno dostopne hrane. V IP-ju bomo slišali veliko predavanj in predstavitev konkretnih projektov iz Slovenije in iz evropskih držav, kako lahko na primer vrtičkarstvo oziroma kmetijstvo, lokalno pridelovanje hrane spremeni vzorce, pomembne družbene vzorce dominacije. Kajti če vzamemo moč velikim korporacijam, prehranskim korporacijam in si začnemo sami krojiti usodo, kaj bomo jedli, koliko bomo pridelali zase, s tem ne samo zmanjšujemo odvisnost od drugih, ampak krepimo lokalno skupnost. Ljudje se bolje poznajo, se bolj zavedajo svojih potencialov, svojih darov in skupnost začne bolje funkcionirati. Predvsem si prizadevamo, da ljudje začnejo premišljati, kaj točno podpirajo s hrano, ki jo jejo. Kaj se skriva za hrano, ki jo vidimo na krožniku. Ker če jemo eno hrano, na ta način nekoga podpiramo, nekomu plačujemo, nekoga prikrajšujemo, nekdo trpi. Če jemo tukaj hrano, ki je pridelana na sporne industrijske načine, na drugem koncu sveta podpiramo prevoznike, uničujemo okolje, pomoremo k podnebnim spremembam. Prikrajšujemo pa lokalno skupnost, ki je na ta način odvisna od drugih. Najti hočemo moč lokalne skupnosti. Vemo tudi, da recimo hibridna semena niso odporna tako kot avtohtona semena na suše, mraz, vročino, bolezni in tako naprej. Pa me zanima, kakšni so tukaj plani, da obnovimo slovenska avtohtona semena in začnemo uporabljati le-ta. Znane so mi težave, s katerimi se spopada semenarna Ljubljana, semenarna v Sloveniji. Prizadeva si za avtohtone sorte zelenjave, sadja. To je zelo, zelo pomembno. Poudarjamo, najdimo bogatstvo in potenciale v lokalnem okolju. Se pravi, tudi na področju semen prisegamo na tradicionalna, preizkušena semena, ki so veliko odpornejša od sodobnejših, pa še, ker ne kupujemo sodobnih, ne podpiramo teh velikih družb, ki uničujejo okolje in služijo na ta račun. My name's Julia Wright and I come from Coventry University in England in the UK. And I work at the Centre for Agroecology, Water and Resilience, which is a research centre where we combine the natural sciences with the social sciences. And what we really focus on
is sustainable agriculture, but we call it agroecology because we want it to be based on the science of ecology, not on the science of chemistry, which is what industrial agriculture is based on. So that's part of what we want to bring here to the meeting from the agricultural perspective, is the idea of human health as being the most important thing that we really need to prioritise. Human health runs through everything that's going to be discussed in these 2 weeks. So we're looking at how can we improve the nutritional quality of our food crops. How can we make sure that in the processing industry that nutritional quality is not lost, in fact it's improved. And how can we make sure that everyone has equal access to good nutritious food, whatever economic status they are, and especially for people who are more vulnerable communities. And I think that's something that's of interest to everybody, and we really want to sort of push that through. I mean, we have specific issues. Each of our countries are slightly different, and in the UK some of our issues are things about land access, that very few people own most of the land, and the rest of the population can't afford to grow food on the land because we can't afford to buy the land. So in England that's one of our specific challenges, and I'm interested to find out what the specific challenges are in other countries and how we can help to solve each other's issues and do a lot of collaborative research together. Can organic feed the world? The funny thing is that nobody has ever tried to do it a different way. Everybody who says organic can't feed the world has never tried. I go to a lot of organic conferences, ecological, permaculture. I never see anybody from the conventional sector at those conferences, at those events, reading those articles. So I would say there's a lack of interest to try. It's very easy to say, oh, we can't do it. Well, I would challenge people and say, try it first and then say we can't do it. If we can send people to the moon, we can clearly feed ourselves healthily. Zdravo, sem Katja Melavc, prihajam iz Slovenije, iz Fakultete za socialno delo iz Univerze v Ljubljani. In tukaj sem predvsem zato, ker rada spoznavam internacionalne ljudi in zaradi tega, ker me zelo zanima to področje glede hrane, kaj se bo v prihodnosti delalo in to. Hvala. In kako ti vidiš rešitve? Kakšne rešitve ti vidiš? Ne vem, v bistvu rešitve, kaj pa vem, v bistvu po mojem bi bilo to treba potrajati, delati na tem, da bi se ozaveščali ljudi, predvsem o tem, da se ozavesti ljudi, da kaj jemo, ker marsikdo ne ve, odkot pride ta hrana in kaj se dela z njo, preden jo mi pojemo. Zdravo, sem Matjaž. Zakaj sem prišel? Mislim, sem tudi del iniciative Zadruga Urbana, to je samoorganizirana recimo mala urbano-agrarna platforma, ki se tudi teži k samozadostnosti. Mi se ukvarjamo s kvotanjem oziroma kolektivizacijo zapuščenih območij v mestu in jih spreminjamo v vrtove. Poskušamo vzpostaviti mrežo, ki bi se potem lahko vzajemno podpirala, izmenjevala dobrine, znanje, semena, orodje, imela solidarnostne akcije, ko je potrebna večja angažiranost. Vse to pa na nehierarhičen, avtonomen način. Predvsem se zavzemamo za te prakse, ki se zadnje čase pojavljajo, institucionalizacija vrtičkanja, razne nevladne organizacije ali pa mestna občina organizira te puščave vrtičkarske, ki so samo sterilne, uniformirane in to nam gre na živce, zaradi tega ubiramo drugo pot.